like to bless us and extend our offices now in Hong Kong, na sijui China, na kwinginomo. But if you are normal, you want to be better. Sikiaga matatu zikiguruma. And one of the prayers that utafungua biashara yako hivi. Mungu alete kubali kufanya kazi na utuze afya yako. Ni tia shida sana katika maisha yangu ni kuona yule mtu anabeba 300. Turenda cooperatives ikorwo cikiapo hold peace tondu gutari thayo ona community ndingihota kuruta biashara. Koguo nikio tukite kwaraniria nao ona gu celebrate maundu maria manene mekitwo ni SACCOs. No ni tukenete ni gukorwo hindi ria andu mararithio kiroho kanitha-ini na ithuĩ tugoka kumahe kindu gitagwo social economic empowerment na magakorwo magikura miturire-ini yao na mĩciĩ yao ona biashara-ini ciao. Koguo gukorwo tukithie makanitha-ini ni tuonete umithio munene hari bururi uyu witu wa Kenya. Ikuhetwo mbeca wambiririe biashara tiga gukira ugaikara barabara kuruta roko uikara matuka-ini thaa ciothe. Can you do something for yourself? Na ni ukuona ati no uhote kugarura muturire waku no uthondeke. Active businesses, you must be involved. Biashara yako huwezi ifanya na simu ati uachie watu wengine, haitanawiri. Lazima uipe time.